I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Oh glory hallelujah. Angithathele lithuba ke nginibingelele phenze kunamukeleke esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. Rhapsody yamaqiniso ke ngiyoncwadi yekukholwayo wonke malanga siyathi ke ukuthi ibhalwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSCD. Namhla ke lisonto dinge24 kwenyanga yengce umfundisi uSipasihlole simnanzi kakhulu ukuthi kuthandaza ngokububula nekuphefumula lokujulile. Singaqale ke kufunza ngicela ukuthi ngiqale ngekunikhuthaza ukuthi njengoba kungilo lisonto asitilungiseleleni ukuthi siye khona esontweni lapho siyawufika sikhonde khona sithumise inkosi bese siva livi laNkulunkulu. Livi laNkulunkulu ke limcoka thina emaKristu ngilo lesiphila ngalo, ngilo lelisicondzisako, ngilo futhi elelisikhulisako kamoya. Ligama lenkosi malibongwe. Asingene ke esihlokweni sethu salamhla lapho umfundisi athi khona ukuthandaza ngokububula nekuphefumula lokujulile. Mayibongwe inkosi. Umbhalo incwadi yabaseRoma sahluko sesiphohlongo livesi le-26 kufunzeka kanje. Kanjalo ke namoya uphinze asite ebuthakathakeni bethu ngobe asati ukuthi yini lokufanele sikuthandazele nokuthi kanjani. Kodwa moya yena mathupha uyasincosela ngekububula lokungeke kukhulumeke ngemavi. Mayibongwe inkosi. Nakacala ke umfundisi uthi nasikhuluma ngetilimi senda njalo ngekukholwa. Sivula imilomo yethu bese moya longcwele usinika emavi. Lapha moya wakho uthandaza ngetilimi. LiBhayibheli lithi ngobe nangithandaza ngelulumi lolungatiwa umoya wami uyathandaza kepha kuconza kwami akusidakali. Lokho ukuthola na ufunza incwadi yabaseKorinte bekuqala sahluko se-14 nelivesi le-14. Mayibongwe inkosi. Umfundisi ke uyachubeka uthi ngako umoya wakho lothandaza ngetilimi noma ngabe lo kukhuluma kunikwetwe umoya wakho umoya longcwele. Mayibongwe inkosi. Kepha kukhona lokunye lokulizinga leliphakeme lemthandazo. Lokho ngiloko lesikubhalelwe encwadini yabaseRoma sahluko sesiphohlongo elivesi le-26 lesikufunze embhalweni wethu wekuvula. Lo musho lodwetshelwe uthi umoya uphinze futhi asite ebuthakathakeni bethu. Usitshela ukuthi umoya usisita kanjani futhi abambisane nathi ebuthakathakeni bethu. Uyakusekela futhi akusite ukuthi uthandaze ngekuhambisana nentsandvo lephelele yaNkulunkulu. Ikakhulu na ubhekene netimo letilikhuni futhi sewusekugcineni kwekucabanga kwakho. Thatha ematomu bese uyakusita ukuthi uthandaze kahle. Ligama lenkosi malibongwe. Na ufunza ngelihumusho le-Amplified Classic umbhalo wekuvula ibeka kahle lento ithi ngako ke naye moya longcwele uyasisita futhi asethwale ebuthakathakeni bethu ngobe asati ukuthi umthandazo muni lekumele siwende noma ukuthi siwende kanjani ngalokufanele. Kodwa moya yena liqobo uhamba atawuhlangabetana nekunxusa kwethu futhi asincengele ngekulangatelela lokungakhulunywa kanye nekukhala lokujulile kakhulu ukuthi kungakhulunywa. Mayibongwe inkosi. Uyaqhubeka ke umfundisi uthi kuleli zinga leliphakeme lemthandazo moya longcwele yena ngekwakhe sewuthethe wenda kuncenga ngekububula kanye nekububula lokujulile ngekwentsandwa yaNkulunkulu. Mayibongwe inkosi. Uthi ke umfundisi sagcina ungahle uthole ukhala ngendlela lengalawuleki kodwa hayi ngenxa yebuhlungu. Qhubeka kuyo futhi ungakhathazeki. Moya longcwele lothandaza ngawe. Mayibongwe inkosi. Lolu hlobo lomthandazo loluphumelela kakhulu futhi kuyinjabulo yamoya kukwenda ukuthi kwendeke kuwe. Ngakho ke ngaso sonke isikhathi na uthandaza tinikele kumoya longcwele ukuthi athandaze ngawe futhi utawumangala ngemthelela kanye nemiphumela lemkhulu kakhulu empilweni yakho
nasetimeni lobhekana nato. Oh haleluya. Imfundiso lehlekelena lasipha yona umfundisi ukuthi moya longcwele uyaye ube sewuyasisida, sewuyasethwalela noma sewuyasethwalisa, sekububula yena, sekuba nguye losincuselako ngenzando yababe. Mayibongwe inkosi. Ngicela ke ukuthi sisho nangomthandazo ndawusho emva kwami, babe lothandzekako. Ngiyabonga ngemkonzo yamoya longcwele longisita emthandazweni. Ngitinikela ngalokuphelele kuye kuthi ancuse ngami ngekububula nangekuphefumula lokujulile, ende kuthi intsandwa yakho lephelele isungulwe empilweni yami nazetimpilweni talabanye. Ngihamba ekukhanyeni kwelivi lakho, ngihlale ngiholwa ngumoya longcwele. Ngegama la Jesu, amen. Na uqhubeka nesifundo lamuhla utawufunza incwadi yabaseKorinte bekuqala sahluko se-14 livesi le-11 ufunze na-4, ufunze ngelomusho le-Amplified Classic, ufunze incwadi yaJuda sahluko sekuqala livesi le-20 bese ufunza incwadi yaJohane sahluko se-14 uqale evesini le-16 ugcine evesini le-17. Lamhla ke nawe usebenzisa hlelo lekufundza leBhayibheli ngeminyaka munye utawufunza incwadi yabaseKorinte bekuqala sahluko semfica, bese ufunza incwadi yetihlabelelo sahluko se-128 uyogcina esahlukweni se-134. Kepha ke na ufunza iBhayibheli usebenzisa hlelo lekufundza leBhayibheli ngeminyaka lemibili utawufunza incwadi yaLuka sahluko se-18 livesi le-28 uyogcina evesini le-34 bese sewufunza incwadi yaSamuel sahluko se-11 nesahluko se-12. Ligama lenkosi malibongwe. Ngithemba ukuthi nibusisekile sifunza sihloko lesihle nakangaka umfundisi lapha kasichushisa khona. Inkosi nibusise nikhonde kahle nalamuhla. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafunza nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indodana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.